Sashi Sien ngapden sumbahabian yapi baro ki subscribers jong kane ka channel. Bat kumju ru ya kito ki barang poi thamai ha kane ka channel. Balada pin padap subscribe ya kane ka channel. Sumha subscribe namar ka jing subscribe jong pi kalong ka jing ai men sem yanga bakan shna shu kum kine ki videos ki ba ni don kam ha kane ka juk ka bamenta. Te ha kane ka video napun iapi kum na ban tip da like kam ha Kejala Meghalaya lana Syabaru kumju kalak bandai kikam offline lana kikam online tentang kumnehi yang sedang nak ya kena ke video deban sedang ni deban lek hauno browser dah kena ke por dengan lek hauno browser ubakerteng Chrome dengan ketaan tu bat hang ni dengan thok ya ke kerteng jong ke website meghalayaportal.com kena dia ke kerteng jong ke website bat dia kena ke link jong ke website dengan labu ha ke description pila ban link na description ban poi direct sya kena ke website dengan I enter Thangi la poi ha kena ke website bat kini kidiki kam ki balai mentah bantip khamnya spang kano ke post la neka kam ke balai ni lai hau ne batho read more dengan kata tu Thangi la poi hang ne Tengah ni tip khamnya shu kano tuli ki post balai ke post kerten ayu kano ke tulop ki ai but ke experience kan no kidon kam kajing puli ayu but lano ka de ka last date ban submit man tab ya kana ka kam kundo ban tab ya ka offline online but kiwe kijing don kam tetang kumnehi na komen pila tip kan dia sepang kana ke website but kumban penken mau biang pi ba Hindi tang kene ke website ke berpentip ya pi dah like kam hendai kene ke de kawai nak itu kilan mana kilinti berpentip dah like kam ha kene ke jela mana Syabar dan lada pi kwa bani isu syukum kene ki jai videos ki bermentoi mana ki berpentip ya pi sepang kene ke juk ke bermenta semua subscribe ya kene ke channel nak nyen kendu buat ha kawai ke videos kumle shibung